danas svane sloboda i u našu otadžbinu. Neću da vam pričam šta je sve od jutros bilo. Neka biju, ovdje da vraćamo se kamata. Svi smo se probijali kroz obruče, pokazali da nema obruča koji danas nećemo slomiti. Čestitam, junaci! Rekao sam, ima mesec dana. Ustala je Srbija! 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 Rekao sam, ima mesec dana. Nisu verovali boljševici. Komunističke. Da ćemo danas kod našeg čestitoga kneza, a naročito za koji trenutak kad krenemo da uzmemo TV Bastilju, srpsko srce i srpsko izvršilo. Drugoga nam puta nema. Junaci, To vuče. ja vas podsjećam na reči patrijarha naše svesrpske pameti, vladike Rada Njegoša. Te reči danas hoćemo poštovati, moramo poštovati po cenu bilo svega. Svaki je rođen za po jednom mreti. Tako je. Čast Života dajem. i bruka žive do vijeka. Ako ne padne televizija, ako ne podnesu ostavke, ako ne objave demanti, mi ćemo se obrukati i mi moramo po cenu bilo čega do pola 4, odnosno do 4 popodne imaju vremena da objave demanti u pola 4 i da objave ostavke i onda bismo se vratili ovde i manifestovali, ovo bismo pretvorili u Svesrpski sabor nacionalne sloge. Za svima. Mi smo srpski narod velikodušni. Koliko nas ima? Ovi zahtjevi su u Skupštini Srbije, u televiziji Beograd i kod predsjednika Republike. Zahtevamo pod jedan da Skupština Srbije kao osnivač TV Beograd odmah donese odluku kojom se zabranjuje Socijalističkoj partiji Srbije i Savezu komunista, Pokretu za Jugoslaviju, da
vode kadrovsku i uređivačku politiku televizije Beograd. 2. Budu nadstranački, odnosno stranački, tako što će biti ravnomerno dostupni političkim strankama s razmerno njihovoj ulozi u političkom životu Srbije. 3. Da Dušan Mitević Ivan Krivec i Slavko Budihnan bezuslovno danas podnesu ostavke ili budu smenjeni sa svojih dužnosti. Sruši do temelja! Svim opozicionim strankama i organizacijama